A sada dajem riječ čovjeku koji iz dana u dan, iz grada u grad vraća osmijeh na lica građana Crne Gore. Čovjeku koji je već pobjedio jer je svojim stavovima počeo da miri Crnu Goru, ne odustajući od njenih istinskih duhovnih izvorišta. Čovjeku bez jedne ljudske i političke mrlje u svojoj biografiji. Predsjednik Srđan Milić. Hvala vam. Čekaj. Hvala vam. Hvala vam od srca. Hvala vama svima divni ljudi koji ste učinili da dođemo do ovog dana, da pokažemo Crnoj Gori da nas ima, da ima ljudi i od riječi i od djela, da ima časnih i poštenih ljudi koji žele da saslušaju šta su to ljudske sudbine. Ali nije ovo bila, vjerujte mi, igra. Ja sam se od srca zahvalio ovim ljudima koji su heroji ove kampanje, heroji Crne Gore, ovi ljudi koji su zaista punim srcem govorili o svojim sudbinama. Njihove sudbine nisu samo njihove sudbine. To su sudbine većine u Crnoj Gori. Dosta je bilo više priče političara. Trebaju da se čuju ovi ljudi i njihove sudbine da se konačno počnu da se rešavaju. I velika vam hvala ljudi na svemu ovome što ste učinili ovih 21 dan u ovoj kampanji koja će biti zapamćena ne po meni, no po vama. Po onome što ste napravili Crnoj Gori. Vratili ste emociju ljudima. Vratili ste onu pravu priču koja treba Crnoj Gori. Ona priča gdje će u centru biti čovjek, gdje će biti u centru briga za njega, gdje će biti u centru porodica. Pokrenuli ste jedno pitanje, inficirali smo Crnu Goru, zarazili smo Crnu Goru. Pokazali smo da je dosta podjela, prijatelji. Pokazali smo da hoćemo da živimo životom dostojni čovjeka i nam to pripada. I kad govore, čujem ih da govore o timskom radu i počet ću, prijatelji, sa tim. Neka neko kaže u Crnoj Gori
šta zna ružno o mojem timu i o timu SMP, o potpredsjedniku Bakiću, neka neko progovori. Neka neko nešto ružno kaže o potpredsjedniku Laloševiću. Neka neko nešto ružno kaže o Nevenu Gošoviću. Neka neko nešto kaže o bivšem potpredsjedniku Dragiši Pešiću. Neka neko nešto ružno kaže o našem prijatelju pokojnom Momu Vučetiću. Da čujem da neko kaže mi smo ljudi od krvi i mesa. Mi nismo repa bez korijena. Mi se borimo ne za naša prava, da smo htjeli prije 10 godina čitavo rukovodstvo SMP-a koje je danas tu. Svi ljudi koji su bili u glavnom odboru, svi predsjednici partija, mi smo mogli izaberemo drugi put da zaboravimo ko smo i što smo, ali nismo to zaboravili. Nismo svojih predaka, ali naročito nismo zaboravili zbog naših potomaka, jer je časno bilo i ostalo je da je čovjek član, simpatizer SMP-a Crne Gore. I pitaju me jesam li umoran, a umoran ne mogu biti. Ne mogu biti zato što ništa ne čitam. Govorim iz srca, govorim ono što sam čuo ovih dana širom Crne Gore. Govorim u ime svih onih ljudi koji traže samo jednu stvar. Traže pravdu, traže državu socijalne pravde, traže ekološku državu, traže državu koja će vladavina prava biti osnovna mjera vrijednosti.